Da, gljivoljupci, dobro ste pogodili. Još jedna epizoda vašeg omiljenog šova. O čemu se da radi? Dragi moji, na ovom mjestu se počelo. Prva put smo dobili ideju da napravimo video uredak o našim aktivnostima ekološkom i naučnog karaktera na ovom prostoru koje radimo pored redovnih poslovnih dužnosti. Taj snimak je do ovog trenutka pogledalo preko 30.000 ljudi, što je mene realno fasciniralo. I danas na sticajem okolnosti navedem na to mjesto. Pa imate nekoliko dana posle, gde su danas i šta rade poznati Meripilusi i Jastrebače. Sećate li se, dame i gospodo, ovog primjerka? Da. Ovo vam je ujedno i dokaz da ono što sam ih ja pojeo, njihove rođake, njima ama ić ne smeta. Ako uporedite sa prethodnim snimkom, evo stavimo ruku, možete da uporedite i koliko je ova gljiva napredovala. Po literaturnim izvorima može izrasti do čak 2 metra širine i metar visine. Naći ćemo i tu gljivu i evo obećavam, pošto je ovaj 4. klip sa ovom gljivom, ako smo je neku gljivu obradili, ovu gljivu smo obradili. Tako da sljedeći put može biti snimana jedino ako prebaci metar. Tako, da vidimo ovo. Još jedan primjerak sam vidio, mladi i dalje se javljaju, kiše nije bilo. Dašo, kaj je pada kiša zadnji put? Ima 2 nedelje. Kiše nije bilo 2 nedelje. Ali očito u ovom panju i dalje vlage ima. A na šta panj liči, gledajte vi ovo. Koliko je taj primjeraka iznedrio. Ne samo Meripilusa, ko zna šta se s njim nahranilo, ali kao što vidimo, panj je imao oko procjena, šta kažeš, 80, oko 80, recimo da je ta bukva imala centimetra prečnika. To je to. Meripilus giganteus Jastrebače. Još jedna stvar, daj mi samo nož na brzinu. Ajde pokažemo i pore. Ajde da vidimo i pore. Da snimimo. Šta kažete vi? Da li da pojedem i ovog? A juče sam ih jeo na ručak, neka ove mlade danas nećemo brati. Da ne petiramo. Jesu ukusne. Da, još jedna stvar, testirao sam ono, rekli su mi kao mora se pojede isti dan. Mi smo ih kuvali i sačuvali u frižideru, sljedeći dan smo ispremili, nikakvih problema nije bilo, nisu bili žilove, do duše, naravno, opet ista taktika, samo delovi koji se lako seku nožem. Tako da, ovako deluje da to masivna gljiva, ali ako berete samo te delove, u principu, tačno tako može da se nađe na ovako staništu za jedan pošten ručak. Tako je, čekaj da vidimo neki, oštar, si ga vidio, a? Isto nisam snimio. Evo, sad ćemo ovaj primjer, izvoli da se, daj pridrži. Sad ćemo, koji da pustimo da raste, koji da sečemo za kameru. Ovaj dole je ružniji, ovaj nek raste im koliko će porasti. Ajde ćemo seći. Evo, skinut ćemo, znači šta smo rekli, ovi više širi polaze s jedno te iste drške. To smo već utvrdili, nego sada hoćemo, otići ćemo ovaj gornji deo šešira. Koliko je masivna gljiva, koliko vlage izvlači, odakle izvlači tu vlagu, ko bi je znao. Evo vidite, možemo ovdje pocepamo. Zašto? Jedna drška, kao što se vidi, evo je drška sa koje polaze više širi. Ovo je šešir sa gornje strane, možda završi u fungarijumu, pošto je ovo mjesto relativno blizu našeg mjesta za izvlačenje izdivljena đerdapa. Kakav berglislovi, kakvi bakrači. Izvolite. Čuo sam primjer da postoji na četiranjima, zove se kako nešto Botswanija, Montana ili tako nešto. Jedan od koji je jako sličan ovoj gljivi, ona ne crni na preseku, na oštećenim mjestima. Pa su često počeli da mešaju ovu gljivu sa njom, zato što u sušnim mjesecima ni ova gljivina ne crni tako lako. Ali stavite u kesu, vidite da će pocrni. Evo, gledajte sad ovo. Znači nije to instant, u nekakva je suvlja
može isto crno da bude. A gledajte sve ovo. Nije crno. Pocrneće. Pogledajte ovdje. Evo, ovdje su bile neke povrede prirodne. Tu već primam tu boju. Ovo ne znam posle koliko vremena. Nemamo vremena se mi tu da blejimo. Kad pogledate, pore su znači sitne, okrugle. Kad se približi ovako, vide se. Može se zoomirati pore, vide? To je to. To je to, dragi moji. O svemu ostalom, malo kasnije. Vidimo se. Ćao.